Pang mana kasi wasa din na jala le dingi di. Kisro kena kena tegi siro moro salangi boncoro. Purtona hatte me dewa bisa. Yo pada mabu kapire anu ku sama ngeku. Tegi me resam siane na pula lo rumah lo di Borna. Sen pak kamu di bola aku maco. Terus samsiani. Teko samsiani. Samsiani. Teko. Ini nyambuk tuan le dia nak masuk solok tu. Malah nak kepang, pesen ding mintai. Weh, kalau puan samsian Pak Cino pada itu pegabau nah. Hau, tupaan tu tak pang kena koi lo kamalo pang aji. Main apaan tu? Weh samsian mas, sumpah aku kak aku tupa. Tiga plek lu malu nama atau di bola aku nah. Memet tu Pak biasa masuk itu setan tu padi. Betul dia wab bisa. Purkat temi. Di kuang pulung. Tuak me meresak sama kuras siri, tapi anros ngaji mau tahu wae. Madu mbak pitu saya baru-baru kan apa kok harus samsian. Weh puangnya. Nah sesegara itu pak tu aku. Tapi kok dewa lo wayai. Cemangnya kumadadi. Senwe makon aja sompah. Pak kalau mutur terus mah pak mati ketutup itu aja sompah. Pak ketua lo kemalai wa di bulan itu ketua lo manu. Jaguang pergi ini. Napa si buto nga kisa din waye, pangkisa na mati sila dengi, na matanda ni soy, los kilo ka sa eser sa paway. Ulime china na skaster sika samsiani, pangkas kalo ka masasa di burahan. Tapi pesan ni, pak di gagawa kulo ka masasa. Marumule din na, coco ni, kena kanya lepa masasa, na mo machay samsiani, daw lebeti-beti. Samsiani, lo ka masasa. Iyo, sasa no. Au, cocok ni tu Pak Ero kilometer ternyata pulsa apa ke wae. Wah, jangan musinggo kak Samsiani Pak wisam mo. Tapi kasi di jala le deku ya, jadi lo kakak koe. Dia na rombe, baja dia lo kau masuk Pak wae kenapa ke kilometer Ba Samsiani, Pak inu le baja tu jala toni le deku. Samsiani, kalau tanya di senpai, kalau der senpai na, itu kenya di purmana kisi lula, purmana kini jamu. Kalau kaki bulan aja sompa, lebih pisi kapan na suruh kulisu di bulan aku, maka di suku tu di bulan di masa sa. Kalau na suruh kulisu, sedangkan aja sompa boleh ni koye malau wae la kurasiri. Aja sompa boleh malau ke? Aga pihat tu sugie. Parlo itu di gosip, no megati. Jangan kena koye tudang. Sinano lo kemalo ko Nalena to sugi. Dena nulalari na dena lo kan koye malau wae. Bo aji sompa di kurasiri pa ko den jalaw lo ko plek mentok plek malau di bulan tawi. Bukan di ujung indra medde di bulana. Cina tu bene cerita mentok ko tu do. Kamu boleh malau ko Suruh tuan medde. Ngerti? Siap-siap ko lo masih kontrak ngaji sompe soe tanggal 30 wa. 2000 siago iye. 2029. Mana kalau 2029, 2021 lah dong. Ya aku bisa ngangi ko 2021 pula yenye. Narti, mati kak tu ya di tu nambek gado iku. Ya de to ya pang kemuin songko-songko na dia aji sompa melemak mau upa si foto bawa na pewaja ni sisa. Narti, agak makanan kesukaan aja sompa. Bela bue. Oh cocok nih, ya na tua burang pak ya tu aji sompa komite Andre. Dia singa ka. Ko dito ko Samsiani lo di tabi cumbe watak kalemu tapi otakmu bangsa ada tabulu di kena capur ko akaleng. Nangko ke narti tak lo dipake. Aji sompa narti. Tega. Itu bisa tutup tengok nah. Kesini arti.
iya. Udah disuruh medek, Roy. Cerita kak. Dia memang gapung miko dua kok ele wasa ele ma pada murut magesok magosip. Dia memang gapung muko tudu. Ele mapunga cerita kak asur dewan kali dendre mau betul cerita kak dua kok. Munjak kak ketuta aja nak lo kak masih kontrak kak cina aku tangaso. Enggak mau kok ji, Pak disemukal mah kamu bala buaya lah ciuri. Oh, istilah telinga iko. Hei, kalau kono kate masuk sapa lu kaca bu cono wae ku Eh, Pak sikit R bang, bidang Pak R telinga tanya tuh pulsa andre ron kilometer wae. Padong kak bahasa di malah liwa. Nah dia tu pana ikhlas samsiani roy, pang putar balik bana. Pali subani pengen wae ya. Padong kak ba malo wae kenapa dir mo tati ku samsian, padong kan bawang. Pang lu pedih ku. Hei, deru ka beluk bale, narti digambe ya bale ku. Ih, sumpah narti. Di gapung-pungan apa bong. Padong bawa lo wae, padong kan bawa lo wae. Iko mak to. Di magapung-pungan miko ko tudu. Mu cerita tutu kak, dia gak kegelola waimu. Dia mata mak di surga, iko samsa dia mata mak di surga. Iko maka to. Kele maponga maceri itu masuk mulai tamat di surga. Dia mata mak di surga, dia mata mak. Peci-peci manurim kok tuh, dia megapomu. Weh, pang pedi pesadia anak pakoro. Sampai ni teko. Weh narti, mulai kele kamu bagaimana narti? Iko ni mata sedih ke di silong, dia mulari. Asal kamu aja sompa lulu laka lari ko iko. Iko madong narti. Itu kau toma mati kan kau di tema resta lari ki pakai teknik ki dong peciuri muka tu. Lo mo katudo. Ibu memang pamu tak makonjak tapa aku. Tapi maka deteriolo. Kalau makonjak tapa itu berarti makun raya nak tak. Kalau magaya ki berarti ruane. Tapi pilih so tak pilih makonjak tapa aku. Pesan ikun reruan syukur mana yang penting tahu. Maka ki mak, mak walaupun ni kasih tampukku. Dia sakit tampuk ni. Ya, ada tampuk mi tu dia bisa ni makan makan tu tampuk parara ke tampuk aga ke dia udah sare salma. Tanya tu tak tampuk anakku, tanya tu anak-anakku. We puang. Ya iko ya tu mani tampuk musim ngurus tu we de gaga. Mak, mana kada telak mangakui tenan anak sonsong, na sonsong mi kasih lakai kok digagalengi deh. Ale nami ko balik silor sawen ni. Digagalengi kasih na. Awe de urus itu tampuk mu tu. Iso onso ko iga ko namo matuan pa tampuk de ule murusu. De ule sari mana ni. Ay mo ala ka tu aku kan ria pa sai pur ka teme de abisa. Lo kan ka ti mara wa. Udin, kalau kak balik ke curhat. Kalau mau aku kira-kira mangakui tampukku, pak matu aku sebelah kaiku dan mangakui tampukku. Dewe lu mana kalau mangakui tampukku nanti nak kena aku. Di mana kapakor mu pau? Aku bawa nih ke sini. Aku di mana mangakui. Kalau kasih senap balik malawai. Lo kena Salma. Kalau kalau dia sama malawai pengaji dia nak bisa ngematu aku di awal. Mama teh towe di belamu. Di mati pengaji. Boleh kak malah liwa dia dekat tu pali supaya ngawaiku. Mana ke pengaji? Kesin arti ketudu selalu samsiani kemana na pidaka. Jadi tutu mo ko. Lo kono ndek malah. Pidame ko nanu ko lo kule jele jaka ko. Iya pengaji dia nak balik pengaji. Yo, lo. Lisur pengen nak. Pesan na. Sama tampu ko mangido ko mamuna ko maju juai. Kalau dia agak pengaji, napa saka matu aku lo kakak sina. Lo kono. Iya pale pengaji. Kono. Iya. Kak Samsani. Oh, Kak Samsani. Hei Salma, iko aga ko turan ko katamakun ko ga. Emak kunrane Kak Samsani. Emak gawe. Emak kunrai Kak tu kasina. Dia minta Kak matampu ke deh. Iya, lo kan pelek malah wae, tali masa butuh si katuan cicak ki jujung. Salmai, Lagi deng. perara ambek ka mato anak nu ikut tuh masalah tak tapan. Weh timunnya Samsani kalau pada jemu sembarangan tuh ditemu pau ketudu. Matanya pelek mata amsur lo kemala liwai. Nih ku mangidek kok. Wih, ya nanti deh kapan matuk kalau Kak. Masalahnya kasih hemat tampu Kak, apa dia mengakui Kak, enak satin anak ada sosokku. Tiga nih narti, besik nyamang iya. Pasti terharu gitu deng. Weh terharu ada Kak Salma. Mestinya aku minta kau tuh pejujungnya kok uai serok aku. Ambil soding aku minta Salma deh. Kak pejujungnya ya. Hemat diorang apa lagi? Iya, Terima kasih diorang. banyak. Wih, nyawa petugas baru si Narti. Oh Narti,
Ada sih si baru, lu kan lo cemen apa lo magu si benar. Boleh sih kesanuku. Buang. Sonsong. Oh, Sonsong. Magi mak. Teko. Kepelik ka tu? Magi mo ko rasi. Apa beri kalau ke dah tamele. Aro, ginenong mairo, matampo na seng. Yo ini tuh apa sih kak mak? Pak matang pun sih ya. Patang pas pun rantu di pun aku garuk itu. Wah, sama nang ka? Jadi bisa nih. Iya na pala tanya tu aji sompa. Ada nih kaji sobo pada makun rai. Wih, bara papa anu na pala sonso kasi pak silew maboko me corona. Weh, mama dia kata ya aku papa na aji sonso. Bapak tampu ki. Iyo na pa, simita be mama kalalelew na kasi na weh, paya ba dia kata ko Lolo, papa siapa yang Salma? Weh, na turun ka na turun ka weh, ambil nu na kapan. Kasi na mati kata ya ye, ya lemana ya weh, kasi na manang kasi na bapa mo sonso weh, papa nu mato na sonso kasi na weh, puag mati kaya ye, manang kawe kasi na matampo Salma. Na lakay ko matutunala weh, puag mati kata ya ye kasi na sonsong turun ka sonsong magrame magkabiasa jangan pasiali Salma si bawi sonsong pa yalibana ro makalalay mato kasi kedo nalapuag weh, puag ya mati tayo kata ye de kasi na manang kalakay ko nalali Salma weh. Carane Sarah sih di purang pulau tampun di paga pupungan komun ro kri bolai. Beba kok suruh mede. Beba. Penuh nih. Gara-gara Sarah sih tayai. Di kapung pun mau pun gugur ke kandungan harus banu suruh mede. Selada bakat carinai. Mau apa mulu mengidau carinai. Letu mau petampun na gugur kangi. Harus suruh mede. Teman-teman permeton fasa dia ngawe bajuna. Meturin nih dia gak kepumpungan nama rukli boleh cek madain batik pacarin aku. Oh sarase saras Iya, masuk udah lo mai maji. ya mako ke denuli panjang lebar ayo gak mau alih lisun di bulan temen-temen dia gak pungpungan mumon rukli boleh ala nih Mana ke maji? adik no mamu lo kegugur kandunganmu. Nih ya apa kok bau tajem tapi lo kamu gugur di mega pungpungan madeni ya batiku cari neko Den apa di masugal deh ko pacarin namu ko saras adek no denala ala mana cari pulung adek no dia gak kepung-pung ko manci tahu maden mapa mulu ko mangideng ursuka ko anu di andre pau no moteng beni lo kakak mempera ko polo kakak mempera ko kali kilo ko jerman dam polo kono adek de memang gak pung-pung ko saras dia pacarin namu ko dia gak moto pada aku ko saras lo kono jadi mulisu macam di kami itu kepengen aku dibolai. Kenapa dia ke sudah salah kabar itu ku tapi berapa aku yang gak karo. Mana lo ke kesibuk kayak pokok boleh dia pun poin lo atau pergi ku bange. Kena kasi loloka. Deu fuji ko iko do plopo fuji. Hemene ko bilang lo kami tabaran lo matoko iti wirang. Te ko lo ko no tiwi mana wita bara-bara mo to We tegar me lo ko mana to naji sompa. Oh wisa ni disuruh ko made di mo to amu to palo ko menggugurkan kandung amu lang re. Tim-tim mo ko selain ka. Pidami mako, yung pidang mo to ako, po mo dong di tali dara ede, ang kamanong pidang karodo, pidami mako yung pidang makara gugur ka kandung aku. Mama to ikuti mo to, nasar lo waja beraku peciri mo. Sudah aja sompang paja itu dicicil aku, 2 pasang waju. Hei penonton, dilepak sih kak. Hei nelepak sih kak para kaset anger orang mujene, pecurimu, disuruh kutu mende di metuamu. Narti, adakah? Iya ada, si lolo ke si purda mbak palepak ye.